Reka nongere mbifurize ibihe byiza mwebwe mukomeje kudukurikira, mukomeje kubana natwe muri hirya no hino mu bice bitandukanye mu Rwanda, birumvikana no hanze y'igihugu cy'u Rwanda, hirya no hino ku isi. Ndabizi ko muri benshi cyane kandi mudukurikirana umunsi ku wundi, gatanu kuri gatanu. By'umwihariko rero abo mu karere k'ibiyaga bigari, no kuvuga bari mu gihugu cya Uganda, Tanzania, Burundi, Repubulika Demokarasi ya Kongo n'ahandi hatandukanye ibihugu nka Zangora. Ndabizi ko muri benshi cyane kandi mudukurikira. Hanyuma rero ikaze muri aya makuru akomeza kugenda avugwa cyane. Amakuru atugeraho, reka twerekeze mu karere ka Rubavu. Ni kamwe mu turere tugize intara Burengerazuba, na karere gafata ku mupaka uhuza u Rwanda n'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Amakuru ava yaravuga yuko rero abakozi bagera kuri 250 b'uruganda rw'icyayi rwa Pfunda bigaragambije iki rero mu by'ukuri, nk'uko amakuru dukesha kimwe mu bitangazamakuru bikorera ku butaka bw'u Rwanda cyitwa Tarifa, bagira bati abakorera uruganda rusoroma rukanatunganya icyayi ruri mu murenge wa Nyundo mu karere ka Rubavu ruzwi nka Pfunda bahagaritse by'agateganyakazi. Ati mu by'ukuri basanzwe bakora muri uru ruganda. Umwe rero mu baturiye ruriya ruganda yabwiye amakuru Tarifa ko bamwe muri bariya bakozi bavuga ko bakorera amafaranga 15,000 ariko bagakatwa nk'uko mu by'ukuri byatangajwe. Ikindi ngo ni ikibazo ngo cyatangiye muri 2019, ubu ngo bakaba bageze aho rero bumva bibarenze, mu by'ukuri bagafata umwanya bakigaragambya nk'uko byagiye bigaragara. Ikindi ni uko rero uwo mugabo ngo yaciye mu by'ukuri kuri ruriya ruganda mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri, agasanga hari umuyobozi w'akarere ka Rubavu Bwana Gilbert Habyarimana yabakoresheje inama ngo arebe uko ikibazo cyakemuka mu mahoro. Umuturage yabwiye ikinyamakuru Tarifa ati mu by'ukuri ati bariya abakozi ati bambwiye ko ati bafashwe nabi kandi bimaze igihe, ati bavuga ko ngo babanje rero kwihangana bakeka ko ikibazo cyabo kigiye gukemuka, ariko barategereza bakomeza guheba. Uruganda rw'icyayi rwa Pfunda rukaba ruyoborwa n'umuhinde warwegukanye igihe leta y'u Rwanda yeguriraga ibigo byayo abikorera ku giti cyabo. Basoje bagira bati turacyategereza, ati mu by'ukuri turacyakomeza gushaka kuvugana n'ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu ngo bugire icyo ubutubwira ati cyerekeye gukemura iki kibazo cy'abariya bakozi bivugwa ko kimaze igihe kirekire. Ni mu karere ka Rubavu, akaba ari mu ntara y'Iburengerazuba. Bigaragambije rero mu by'ukuri kubera ikibazo gishingiye ku mafaranga make bahabwa ndetse nayo bagakatwa mu buryo budasobanutse. Bakaba bavuga yuko rero mu by'ukuri batagomba kwicwa n'inzara, ahubwo bagomba gukemurirwa ikibazo cyabo kugira ngo ubuzima bwabo bukomeze neza mu maguru mashya nk'uko babitangaje. Hanyuma reka dukomeze turebera hamwe n'andi makuru akomeje kugenda avugwa. U Rwanda rugiye kwakira inama ya Transform Africa izigirwamo uko Afurika yatahiriza umugozi umwe. U Rwanda rugiye kongera kwakira inama yiga ku by'ikoranabuhanga ku mugabane wa Afurika izwi nka Transform Africa, izaba ibaye ku nshuro ya 6, ikazigirwamo by'umwihariko uko Afurika yarushaho gutahiriza umugozi umwe mu bikorwa bitandukanye bigamije kwimakaza ikoranabuhanga ku mugabane wa Afurika. Mu itangazo ubuyobozi bw'ikigo cya Smart Africa ari nacyo gifatanya na leta y'u Rwanda mu gutegura inama cyashyize hanze, cyavuze ko izaba kuva ku itariki ya 8 Nzeri kugeza ku itariki ya 10 Nzeri 2021. Insanganyamatsiko ya Transform Africa ni Integrating Africa. Nk'uko bisanzwe, iyi nama ifite intego yo kongera udushya duhangwa ku mugabane wa Afurika ndetse no kugeza uyu mugabane ku rwego ushobora guhatana mu ruhando mpuzamahanga. Izahuriza i Kigali abahagarariye guverinoma z'ibihugu bitandukanye, ibigo by'ubucuruzi, imiryango mpuzamahanga ndetse n'abahanga mu by'ikoranabuhanga. Biteganyijwe ko iyi nama izasuzumirwamo politike n'ingamba za guverinoma z'ibihugu bya Afurika mu bijyanye n'ubuyobozi, igatangirwamo ubufasha bw'inama ndetse n'amafaranga kubikorera, ndetse ikazakoreshwa by'umwihariko ku kongera kureba ku ntego yayo yo kugira Afurika isoko rimwe mu bijyanye n'ikoranabuhanga bitarenze 2030. Muri iri tangazo Smart Africa yavuze ko iyi nama izitabirwa n'abantu bakomeye bazatangamo ibiganiro gusa, ntiyatangaza amazina yabo. Bitandukanye n'izindi nama nk'izi zagiye ziba mbere y'iyi, abantu bamwe bayikurikirana bifashishije ikoranabuhanga mu gihe abandi bazahura imbonankubone. Iyi nama rero ya 6 ya Transform Africa igiye kubera i Kigali nyuma yari iteganyijwe kubera muri Guinea muri 2020, ariko ikaza gusubikwa kubera icyorezo cya COVID-19. Kugeza ubu abarenga 12
55 bamaze kwitabira Transform Africa kuva muri 2013 yatangira, bakaba baraturutse mu bihugu birenga 112 hirya no hino ku isi. Hanyuma mu yandi makuru, gusaba imbabazi ku Bufaransa manda ya kane ya Perezida Paul Kagame, yavuze kuri Paul Rusesabagina ibyagarutswe mu kiganiro cya Perezida Paul Kagame na France 24 ndetse na RFI. Mu kiganiro cyihariye yagiranye na France 24 na RFI, ni radio mpuzamahanga y'Abafaransa kuri wa mbere, aho ari mu Faransa, Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yavuze ko adashobora gusaba Ubufaransa gusaba imbabazi ku ruhare rwabwo muri jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata mwaka 1994, ariko yabyishimira biramutse bibaye. Muri iki kiganiro Perezida Paul Kagame yashimye intambwe Ubufaransa bwateye iyo gusohora raporo yakozwe n'abanyamateka b'Ubufaransa yashyizwe ahagaragara muri Mata ku ruhare rw'Ubufaransa mu byabaye mu Rwanda. Yongeyeho ko ubu Ubufaransa n'u Rwanda bifite amahirwe yo gutera intambwe ijya imbere. Iyi raporo ivugwa iherutse gushyirwa ahagaragara yemeje ko Ubufaransa bwakomeje gutera inkunga leta yari iriho mu Rwanda yashyize mu bikorwa jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata mwaka 1994 yahitanye abasaga miliyoni mu minsi 100 gusa. Ubufaransa bwakunze gushinjwa kutagira icyo bukora ngo buhagarike ubwicanyi bwakorwaga mu gihe bwari rufite ingabo mu Rwanda mu kiswe Operation Turquoise. Ubwo yabazwaga niba yakwifuza ko Ubufaransa bwasaba imbabazi ku byabaye mu Rwanda, Perezida Kagame yavuze ko atasaba ko Ubufaransa busaba imbabazi, ariko yabyishimira biramutse bibaye. Perezida Kagame kandi yabajijwe ku bugizi bwa nabi buri kubera mu gihugu cy'abaturanyi cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse ntihakana ko hashobora kuba ibikorwa bya gisirikare bihuriweho na Kongo. Umukuru w'igihugu kandi yabajijwe ku rubanza rwa Paul Rusesabagina ruri mu maboko y'ubutabera kubw'u Rwanda nyuma y'itabwa muri yombi rye ritavugwaho rumwe. Avuga ko yifuza ko yazahabwa ubutabera butabogamye, ariko ntiyabura kumwita umunyabyaha. Hanyuma yanabajijwe niba ateganya kuziyamamariza manda ya kane nyuma yo gusoza manda ya gatatu izarangiye muri 2024. Irinda kugira byinshi cyane atangariza ibinyamakuru mpuzamahanga byo mu gihugu cy'Ubufaransa. Ati hejuru ya byose ndifuza ko Imana ikomeza kumpa ubuzima bwiza. Ati ibisiga bya politike Abanyarwanda bazihitiramo. Ati wenda ahari nanjye nshobora gufata icyemezo. Perezida Paul Kagame ari Paris mu Faransa kuva ku itariki ya 16 Gicurasi, aho yitabiriye inama mpuzamahanga igomba kwiga kuri Sudani yabaye kuri uyu wa mbere tariki ya 17, ndetse n'indi iteganyijwe rumvikana ku gutera inkunga ubukungu bwa Afurika iteganyijwe kuri wa kabiri tariki ya 18 Gicurasi 2021. Kuri wa mbere kandi Perezida Paul Kagame akaba yagiranye ibiganiro na mugenzi w'Ubufaransa Emmanuel Macron. Nyuma yaho kuri iki cyumweru yagiranye ibiganiro n'umuyobozi w'ikigega mpuzamahanga cy'imari FMI, Perezida wa Ethiopia, ndetse akaba yaranagiranye ibiganiro na mugenzi we wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi. Bose bahuriye i Paris ni mu gihugu cy'Ubufaransa. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ejo ku munsi wa mbere yarahaye ikiganiro ibinyamakuru byo mu Bufaransa birimo France 24 na RFI inyuma y'inama nkuru Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yagiranye n'abakuru b'ibihugu byo muri Afrika. Venuste Nshimiyimana, umumenyeshamakuru w'Ijwi ry'Amerika, yarakurikiranye ico kiganiro adutegurira iyi nkuru. Aganira n'abanyamakuru ba televiziyo France 24 na radio RFI, Perezida w'u Rwanda yishimiye ku Rwanda n'Ubufaransa biri mu nzira yo kunoza umubano, ku Rwanda rwiteguye kwakira uhagarariye Ubufaransa mu Rwanda. Abajijwe icyahindutse kuva mwaka wa 2014 igihe yavuga ko Ubufaransa bwagize uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi, Perezida Kagame yashubije muri aya magambo. For me, I'm entitled to my own opinion because I also live. Kuri njye mfite uburenganzira bwo kugira icyo mbitekerezaho, kubera ko ibyabaye narabibonye, ibyo navuze narabivuze. Nshobora no kuba nemera ibyo navuze icyo gihe ndetse na n'ubu, ariko twavuga ko utunama twigenga twakoze akazi katwo. Ibihugu nk'Ububiligi ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byasabiye imbabazi ibyo bitakoze kugira ngo bitabare igihe rwari ruhinanye muri 1994, ariko Perezida Kagame yavuze ko atahatira Ubufaransa nabwo gusaba imbabazi. All that matter is upon France to decide what they think is best for them. Cy'ingenzi ni uko Ubufaransa ukora icyo bwumva kiboneye. Ikintu kibi nakora kandi ntifuza gukora ni ukugira nsaba gusaba imbabazi. Ndabibarekeye. Biba byiza iyo bikozwe ku bushake kandi
isi yose niyo izareba ibyo bakora. Abanyamakuru bamubwiye ko ifatwa rya Felicien Kabuga rigaragaza ko hari ubushake bwo gufata abagize uruhare muri jenoside. Abajijwe niba yifuza ko Madame Agathe Habyarimana yafatwa koherezwa mu Rwanda, yavuze ko atari we wenyine uri mu Bufaransa kandi ko atari ugomba kubisaba. Ubufaransa buzemeza icyo bushaka gukora, ntabwo nshaka kugira inama. Nshobora kubisaba binyuze mu nzira zizwi, ariko sinshobora na gato kubabwira icyo bakora. Ku byerekeye akarere k'ibiyaga bigari, abanyamakuru babwiye Perezida w'u Rwanda ko umunyekongo Dr Denis Mukwege asaba ko imyanzuro y'ikiswe raporo mapping y'umuryango w'abibumbye yatangajwe mu mwaka wa 2010 ku bwicanyi bwabereye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishyirwa mu bikorwa. Bamubaza niba yakwemera ko abasirikare b'u Rwanda bashyirwa mu majwi baburanishwa. Asubiza muri aya magambo: Mapping report has been extremely controversial and raporo mapping ntivugwaho rumwe. Hari abatemera ibikubiyemo, haba muri Kongo cyangwa se mu bihugu bihana imbibi. Yahawe intera ndende ya politiki. Dr Mukwege yabaye ikimenyetso cy'abantu batigaragaza, bamuhaye igihembo cya Nobel, bityo bamubwira ibyo agomba kuvuga, kandi hari andi maraporo avuga bihabanye nabyo. Dispute and say completely the opposite. Perezida Paul